say me kasa free fufu cash me bom about so some pa mo some Ghana mine asanteman dem be say me catch honorable Kwabena Donko enkane energy minister say Ghana yenko Dumsor mu enne yenko mu ochena o ma pen so Ghana etena Dumsor mu 5 years nti na dwene ne say be sa akobie mu dia ene oboa cash me konam de nchia Emma Isaac Bonsu IB. Cash, good afternoon. Kokwasa panani mi duadu acha medina tem mi udinu na mi atem anyam yo mi du ma mi atem na ma mi wo se medina tem because o ya kwasia panyin na also ya be ma don't try sir obesuma obi say call us about it eya na wa oba fru prebra eya fru pressure Ghana kwasia woni twasiri na bra me se wa hu mu na na kufu ado bia no me ni aba George na wa say okay me ba cha mu fa chan this guy we need to stop them kwasia bia no fa kam na nobody dey kufu atem na mo kwa mu ka se mu na me nkurasefo na ye na betima ye nkurasese no bi mutie MVP ni bia soma me masoma me ho because me Ghana ni mu chimi do obi asoma adwempan ni soma me adwempan ma wo so Kenya sasem adwempan ni Kenya sasem echipala ko ni atise Jonas kwasi ada be no so echipala ko didi akufo atem echipala ko Ghana yetimi friend interview on TV station so yetimi friend interview on radio station so because the guy is smart kwasi what you want person be fame who person be fame about the king of universe am you chief for I'm sorry you know I asiakwa am you mimi dia me se wa jimi medu ma me atam because nyina yan kwabo ne chale efin kwabo ne mu na nyina o ena nyame adom ke yesesa akra edi za so wa jimi a sanse lu ono ya ka kire ya no ma asiakwa am you kwasia se wo ya video no kwasia bi gire che wo ya aduane ma no kwasia bi gire che ya aduane ma niti aduane na okodi na wo je ro jimi na wo jimi che social media for no obisi calm down Isaac Debra aduane na akodi no ogina on wo ya video no na na akwa bi ha ya bomidin me ma bodin don't tell ultimi mo bidin because me guys no chale me chese me ho me nya gentro chale me opa afro kroma buso mu me ya mu fi enso still kroma na ma brasin kwase afo bi o me kasa kire no me ma brasin wo mu kwase I'm serious eju abua opa African ni bi wo kroma busa me me wasem obeka chose akode wo bobra akoi hey don't go there because the thing is chale we are the youth but we are smart chale yenya kwase afo chale obo wutam ye wiaga na nisika ne dia toka ye wiaga na nisika ne dia akasem chale ye adwumaden ye free street ne dia toka atwi kwase awoto wagege Ghana fosika wo wie ya kwase awobeka social media abe ho gaga dan turu akaga shege dan turuwa shege banza shege ya kwase akwa durma kagani enduruwa akwa wa mama hiti o adia kwase ampa ina de amfese Ghana kwase awoti Ghana na Ghana fese ada no afa kam na anya video ni dim ko fatem woti Ghana na sana ko Dubai no ada no afa video any be president na no teso atem wuchimi se ade wuchimi se ta aboafunu abetra so be stop MPP voice mesimi MPP ni entidi ai opa onso osro ntimi ka so yan NDC ni but you guys are fighting for NDC chale don't give a damn to yourself kwase adwempan na MPP ni bia mo ne pawo but abranche no o kan kra because na Akufo-Addo se wonim nyansa na Akufo-Addo abobra be president kwase wo man kwase afo no ko free education wo man chimi fo no kwase asa ka bako secondary school a wo betima cha bo secondary school kwase Dubai ni sika se na oje 40 million 50 million kwase ka se hu se secondary bi won chimi kwase ka se ntimi sande se secondary bi enturu wa kwase wuti Dubai 40 million tiyai wuti Dubai kwase ya kura UK ya ni miri obi oti UK ya ni miri obi oti America because it's about time emre it's about time when you are time rich there you go there and somebody obi kura ti America or blessing me obi ti Germany David no or blessing me David wo brenti wo se Akufo-Addo na ye kwase me bese me bo obi adin wo kwase ampanyi wo brenti wo se Akufo-Addo na ye Akufo-Addo ye de ye kwase ko Dubai no abambe na bi adwuma ma obi abambe na bi adwuma ma obi o Dubai abambe na bi company ama citizen dan turu wa chimi e be ka kire wo chele na masoma no na meba ene masoma no wo maame kwase aba won chimi antufu se kwase utu kwa no bo bra ye na be bi adwuma kokumala ka mo ka kire ma mutie adwempan ne ka kire wo tie kwase
ja wanya chimi na on me pese me ba obi edi o video but chare wa ma me bonko fodi so wanya chimi no a na wanya chimi na Ghana phone crash for o se me crash ni me crash ni am tu kwa me fa kama me grass nko on e po se me twa grass nko a me ka chi obi se that way yes in 1902 yes now in 1905 ya kon way 1960 kwasia me kantre Ghana for se Akufo about 2016 eni e be ya kwan e wa America enti Akufo ye Ghana kwan mumu wana akotwa abatu page Akufo ye policies abana pandemic yaban wo se ye bibi mumu wana akofo abatu page emu asefo kwasia wuni ne wo sete Ghana no busa ne sabra bobe ne no wo kwasia wuni jantra ene ode wo enti wo se wan shaw wuni de jantra me ashawo ba because me se wan hwa me wan wale me mame ye ke mame asema yan feri o tie tabato ni me mame mini ya wale ni ya wo mi o enti mabra ba me bon me smart chere so don't go there say what chimi na uni o mame akobo ashawo wo na se wo o mame amobra wo se amobra no akodu o de say Dubai na wo bo abrabo na wo nwere ese wo fi ohiem edu babo bra abese despot abese Japan abese Kufuado abese Baomia abese John Dramani mama and say odi ewuo boy man boni boy o ma ese wono now to Dubai now say odi the king of universe that Abu Kufuado kwa nya the king of universe kwase also the king of universe kwase adwempa ina wo hwan kra tere wa brochire ese sifie ese atoka ama papa ka adam ontimi ma ya the king of universe kwase woni twani asere wo wote ya di Dubai ajije Ghana fosika e di akotoka ma wo yire na wote Ghana wona ya di ni to no kwase ma ko wale ama obi adi me yire de kwase nka me wale wajimi wo ya jimi fo adwempa yire ne yire bakini nam social media e kira wade fo se empo Ghana fo ama no pensam kan Ghana fo amugu awade yi adwempa yire as a youth as a Ghana youth wone ne yire baki e kira kwa youth usisu na wale afaso wale kwase mu bia yakoma nya agina yi ya wale abia ye nka janti esu adwempa yire eti a ready say ya pa ba bi tse baki aware no o be tia social media say baki no kana ntum baki no kana ntum sa di no party kwase a pe baki di ate kwase ya fa yire be che social media ma yire me ka social media ma yire me bibi o social media ni o sa o yire no nani ate ni o sa o wale wo ba nani ate me tia me yire ni ntia me mfani ma social media me yire ni ate a me ba social media be kire adwempa ina timi de ne yire ba social media be kire Akufo timi de ne yire ba social media be kire ba o mi ayire ba na ewiase nyina hwe no kwase boy wo yire kwase abana abachi are kana wo se di abana tem wo yire krase ni bana aban ekatua no wote wontimi mi adwuma ma yire nye wote Dubai na the king of universe mesi metuma stopo kwase adwempa ina bra ho adwempa ina bra ho bomidi chare use from yo Chale don't try and then come be program ama kwase bi o social media. Kwase bi a why editing egu na do fi wona come but who guy why just say who be stop who mo kan sempa who be stop that Fred that Fred want to make academic kan me catch now adwempa ni team make academic kan me catch now say adwempa ni fa ni twasra me so ni twasri kwase who guys I give a damn to myself chale I don't give a damn to any pastor I don't give a damn to anybody chale I do my own things. And to watch me na say wo se wo mu panyina me mu because wo kra wo mu panyina obi anka wasem listen me see anybody wo mu Akufo on social media wo kase tiere na do I will not give you motherfucker respect say